Hello. Hello, man. Eric. Oh, man. I was the IGP videos, no. IGP na ni abrepa. Eric, try for Nikakra, abato na sase wo mo to na sai na ekọ. Me da so man na abato na sase a ekọ so ohwe eye timemupo aho keka ene eniji a omode to aba na enika kwa efe kwa na ade a sima ntemu ana yehu se IGP yewra ekufu dampare oni eye ne mano omo aba besia abo ni ekonma ewo Assin breku hanom sene enyoma isi ekoso ewo kushia titru nti waba be sene enyoma si kwa na ga ba kwa na owo hanom a ni moto mode ye dede wa hanom oba ya no ka hye no nkoda ne semasa moto no monje na odidi nsembunu ya ne sa branch ya no ntini moto omahwe na omotimi age nti utimu se ma ahobambo nsem de yewe kufu dampare ene ne nkoda no omara magin se bibikito bi abeye bia omuhu ne se ebetimi aha abatro no mbehwe na omo ede ne a eda no omahwe na omotimi ede ato ntina yade a bibi ekoso anamum no mebaaye no mahene ne a ekoso ichirima ndisi fo no omo kan kansem ehye se wo ha siketue bi enso etimi ekoso na nokre pa o mahene nokre siketue asase a ekoso bebi won mama sene mfonyi migiri se enche mo be show dan kuma bi ewo kushia hanum bia a meko kushia GHS police station on the electoral area honum na call honum na omubi nkofonu bi ewesa egu masan say so obehwe amasani mfonyi bi aba na NDC omo agent ba ko na oye allegations say bibi say na ekoso ntina o say yehwehwia na yehu say aso no kre ana no kre bi wo mu ntina medie mu na dan bi a omo ehyemu honum na say wohwe okokoto aba na wahwe no aba be 200 cedis nia but 20 Ghana na 200 cedis and can 2 million na amount na nia ono so onye we so beto na na ya hwe say ID card na be so edina na ya tro Eric jira so o say nipa no ekoto aba no a enti we ye nipa na o ya allegation no ye ntie no hwe me ba jira MPP ni NDC yoma wo ha bia ye yifu ama hada ho enti ewie ya nkofo abom beto abom dikio ene ehu se obi a ye wo kusia ye ba kusia ha no ye MPP a onim se me ye MPP NDC ono sinim se o ye MPP no ono eko line mu a na wakofre omo mu dikio mu omo koto aba no na wakofre omo na edan bi wa ha se ye MPP before that aye nyina ye ni kusia ha lord wo ma kosie na omo de omo kosie mu a omo twenkofo no mu say ye members ka ho ye members ne ko baaye no mo ka kire say okosha dem ho a sika e de ma wo no yi kire me 200 Ghana cedis ene ye de ma delegate so on fan kono koto aba enti emaye so ye rush ho to show mo so say we don't do that during election at least the process has started nkofo bi feel like mo say on san kosha dem enko diska asana wa beto aba enti ema ye bo police fo amane ema police fo no sutu anamoko a make say edana no mo chemo mo yes ade no maskata wa saade no so atwa ye nyina ehwe anim say NCB san say a recipe for disaster betwe do ntokwa ba ha sisi a na ono na mozia ni din no na meche do ono gina ozi o hye yemu ono so ye MPP no so onu se me ndi so ono gina papa ya nim ho sisi e nti obra mo bo no gufu a o temte so obefe bi mu akobade empene ye man of fine see a ono gina ho no is hovering around o person osan twi bi mu ko ba ye empene well, Eric nti Abrantiano is making a very serious allegation. Na who say uko ho no obi aka cho say sika no ampa say yamani biana. Sabe pepe me amba kwa me di nkomo ne mum no na me pese me record no ono akra o mpese me record no ono me di nkomo. Etimi busa o fi say sika na Eric sika na o mu tuare betima influence vote no ho pa ho because 200 dem bodu as you are legend no Papa pa na o he timemufo mo ha no mo a o ma setine mu no 200 series na ska emu odu e de emo mo na ahanom na nkasa nso kuhia no
akwakoye MPP be ba cho a police station be ya omo betimi ahwe na omaji tumi no wa 200 cities no e betimi ahwe na influence vote no wa no mi fa Eric a police station be ya hono mo kushia DC JHS ne chipe kushia DC JHS na abrantia no unim ni din me ba cho baby o abrantia no unim ni din na uni ni say oye known MPP ni nipa o make this allegation no ono ye NDC ni SMPP for na HSS kanti na o say the bo continue kokore say asonukura bi wo asem abrantia ne kana nti me bo continue kokore no na me yesa masoma mfonyi bi a ba me de ama producer bright mejiri me dan na o mu shem no what me twa ni wa hono no ne a ekoso no na se ne enyoma sitie no na mentimi nya video nti na o say me na menya mfonyi ebi free on nti masoma sa mfonyi okay omo dan a chese utimi se ebusuan dan bi a kuma bi ana omo hye hono mo ye we a ma me musa we nipa na omo edi line no so no eso te anase dodo na fe na omo ba esantene no eya tentene dodo na afi na omo ba na santene sene anopa me hye ase no na afi na binom asori o makwakọ obi ono ma mpempina no ohwe sene ahokeka ne siti a na wahwe na ono nso no nyoma wo so de tutuye no da tutuye enti no afi na dodo na obi ono atimu so osori na akwa nenim nenim na akwa neni ase no nhye da enyi ni ye na wahwe na ba be gina honom na ese wababo neni akoma de wo so kokodware ba no na wahwe na akwa kodware abesa nte dodo na obi ohwe bebi a ne din no wa ohu ni se abato ne nyendu ne so nti no ba bebo mpempe ahwe se ne nyoma si kwa no ahwe se nsu no de kwa kogu no ho a no de nsu akwa kogu no nti nko edom no ahyase omo ba kuhia hanom de menka se ten out no e wo soro san se ewiem atete anopa ne hyase na ewiem enhye dan tete bebre ewiem atete nti na hanom no ten out no kwa na ekoso ampemfo so wa hanom allegations ni gusu ekoso siketia no so ekoso nti wa ha ese ne ebeto fom bia no ye masompa TV ma me musa we o sha electoral commissioner officers no so o ma ho ke kan te se enso obi beto aba emre be sen be within 5-10 minutes no ma wie nipa ba ko ana eche o man 5 minutes no kra endu 5 minutes ni ndu kra san so he ye no me ba ko a anopa amane ebo no emu no na o ka no me o kan no trudodo essence o he sene ahokeka ne ntem a omude to abana tumi se entete a ye de emo omo fa sene ombewe e de ato ma bana to mo omutirimu ye pan ne no nipa no du ono mo ko ya ye tin sheet ni ma no na udu ono mo a isifo na akere o se ne obesi ato se ne obesi aye won sa na to aba no ato ni nti omuduru ono mo a sima be se nwenu ko ne miensa so na nipa no wie bu okra na endi sa emre no na wowie na wokona oni fofo ono so to na so na ba nti abato no egusu a ekoso na kuhia hanom no ade a police stations ne mako enan ana wa hanom police stations wo kuhia hanom no mako enan wo kuhia DC primary honom no nkofo mako 402 ana yewe ni muse ne ombetima abeto abasan so ana kuhia DC JSS bebi a sa allegations ketua no ekoso na honom nso nkofo mako 854 ana yewe so mbabeto abasan so ana kuhia Methodist primary ana kuhia Methodist church nti no mako enan filling air stations wo kuhia hanom nti yewe se bebo mpempe akọ sa enan ni nyina ewi a ne yahwe na mede ntwabo no akọ akopie bebi fofo nti ye wa ha ye bo edwuma man but that's Eric Annan. Come on, quick.